Hornbill weekend hall in campaign vegun chibai tu nei hall impd hi le constituency thuma parin candidate mon huai tak tak mi thuba umwa amau hi le introduction lengai no lo phial hei ta election ading hi ni som thum chau in sam ta ai countdown sungin hi preparation le expectation ba chi hall impd nga ama sign panelist te zo sia tu na so non pai jana tu ki pa to kon ge he pu Mangchinkhup helan pu Paolienlal Haokip le Dr.Lamminthang Haokip tu na so nang tel thai jana tu ki pa to kan ge na he ki pa ke hun subei lawin ni som thum chau itai na le zong khen khadi ni bang party ading dia ki theizo nai sia pakhum nang bang party and expect deu BJP mula chin nala dia hi lo le BJP lo khat po po de chi di mo le BJP lo sia ka ena khan na ka dei pe na hi le BJP national party hi dong zuena national party ma akibe pi din hoi ka sa wai ja kina Indian National Congress hi ka ena a results wak nai ke ma le kine puai sa ka hi ni som thum chau election ding ki wata to ajen hi a boro bang chino mai nang le team te preparation bang che koi ding tang den ding koi bang chi to ele Churachandpur constituency a tu tanina intending candidates hi sagi khong aki oma himale kwateng ding tang ding kwateng paisuak ding chi hi ken hi mite lungsim theilo ka hi manina tu tak ka thei khat chu ke hi ding tang a paisuak ding ka hi pathianin dam na hon piang nak le chi hi ka hon don na hi le Churachandpur constituency ki gen kha chen hi two big names heavyweights ni dia dan in oma nang khu dark horse dan na oma nang din mun hin except thoe hi lo le pu lm khaute hi lo le hang khal le sitting pa chi dan nang le candidate gu dang ten hi sitting MLA pa kum gup tam gup ving MLA khu het jodan di om tu athoi hi lo le challenging thoding na moi bai na forecast na hi lo na analyze dan mi piten analyze hoi taka abol wale ke hi aching dinga ki koi ka hiya pathianin dam na hon pia na le ching dia ki nga pa hong ding khia ka hi manina kwateng omak kwateng tu ding kwateng ding ka thei ke ya hileleng ke objective ka focus a ken hi stand taka khau taka paisuak ding dana ki nga ya ki sa ka hi manina tu tana kawang na chianga ching thei din muna om ka hi chi ka ki thei okay ching khatut bang itala chin na mission le na vision khat ve to tami ban kal TV show appearance thei kholno lodin hilek lom sima hunzo tai tama ma ya mo to azeni khat ve to riasat nang bol kya thei di na mission le na vision ka mission le ka vision te hi ale khanna ka chin nge le nam sung ki pum khatna hi ka pai pi a hi nidang in le kana puang hinta nam sung achidam poimo a hi manina nam sung ki tu ana wana nam tuam te tribal group tuam te ki tuak diala om khoma pang khoma kalsuan khom hi poimo ka sa wana ani na ding ina tu lelina inam tuam ten hi political dialogue pai piwa hi naga political solution hi a om ma nge ya adang te UPF ke no political solution i thau to in te solution di hi poimo ngai tuak kasa adang te teng i singtang mi ngen i na singtang mi khatin solution khat anga ale akituaka ikalsuan keile adang te ading ina chance om non lo thei a hi na hi poimo ma kasa huai bana huai din muna akal ikalsuan thei ke ya kilem na hiam a hi kele political solution khat hiam a ompa ke level i na di dan khat atuam omin ka theya
Manipur sing tang mi tia dia ikiwai home na 3 tier system ya village authority yang 1956 ya ani na autonomous district council act 1971 na ya wai bana article 371c hilarious committee ahia ya ting hi sing tang mi te kiwai home na hi tu ni tan na hi te hi lamjang takina ahi ding bang takina apai theilo ziakin hi bang ziak hiam chi suya ahi ding bang taka pai saka wana ahi ding bang taka pai kia hilona hiai sanga political solution sing tang mi te du thu sam taka pai thei kele bang chile hiai te hi bol phat thei ding hiam chi el lai tuak kasa wana developmental aspect a igama school te government school te hi et tuak kasa bol phat tuak kasa azia ki private school tam tak hi tuition fee sang tak to akiran tampi oma himale akai zo lo mi tampi atamzo I population adinga 80% back hi nei le lam nei zo lo zia ka school hoi atate kai sak zo lo oma hi manena wai zia kin yai private school te tuk zeta hoi din hi government school te bol tu kasa wai bana ei sing tang mi te hi I thei chiat sa bangina tu lai takin all india competitive exam khong I eta le mina te hi IAS IRS IPS Indian services laka hi iphak zo lo zia kuna itom hi ya wai jakin hi te teng Indian services a competitive exam a imi sa te atel akilak bat thei na dingina igam sunga hi coaching center hoi tang mai bola asiam tung tuan deute hi huai dinga oriented coaching hi ibola huaya dinga ipi poimo kasa huai bana international foruma I sports person te atel thei na dinguna ituai lai te coaching hoi tak piaka able sing tang mi te hi in natural born stamina in ei teu hi a hoi sa hi football pek le siama nidang banga chu sajun bu khonga kipan sai se khonga football pek kipan hi wai hi ikipat sila pana asiam sa tuk zeta pang stamina la omsa wai bana thalka bla ipi pute apana siam sa thauka bla asiam sa wai jakin tailot javelin throw wana shot put bange hi te teng hi tunia national hi na international hi le imi sa te lamdika pia siam sinna dik tak waite ko mu theina facilities bang pezo bang hitaleng imi sa te hi national le international level vokai thei dinga hi wai bana developmental aspects a hi tunina thilhim ahi bangina paisak theileng tunia I khosang na aniam tuka hi hong niam lo dia thilbang kim hi angeina da na hong paya thilbang kim standard of living bangleng hong kibe labdinga panpi na hi na development hitale benefit tuam hi adai kil kalami te hi na amei thai te hitale min amu di dol hon mu leu hi I khosang na le igamu hi hong changkang deu din kaginga waijakina apoimo mama tunina I basic amenities a inei lo khugada ma tuya kichingkeng kunga hileleng bangjia ka lamka khopi in tuinga alowa hi hi serious ma hi waijakina meitha na te tui water supply te le lampi ki kom tu na te te basic amenities a hi top priority piak tuak sa kai waijakina government ina center government a scheme tuam abol bang mi pite phat tuam na ding ahi tajong ina gamsung phat tuam na ding le pu na di hei bang kha ipai sak thei le wai hi ipalai hi na representative hi na diktak jangkha ki ding dan hi ki pau hoi ma main tom kimin thuman phatanang ge na adien ka de hi le tunai ma main jong hi naw pang government school admission ka bol ai le admission bol di mi ki tu thoma ya to na ka thu zai le private school ten hi transfer certificate pe u chi ya I kam son le nei lo lo mi zo sian zakiat zakwa fi pi te de ni sawa to mi go lo lampi por khele tu ni go zu ya
call chu na silva new bazar la valo chin ki to ta the na ya to je ni candidate dang chin khawa le tam mi heng te ulen I ko peace nei sunu hi hoi tai pu phadunga ya pu Mangchinkhup opening remarks hoi tanang bol je na to ki pa to kang ge na next round chen hi hun pe kya din anak ki base len pu Paolienlal Haokip ama hi le Lamka dinga hi Messiah dinga expectation bang phial khat a hi ama jong hi parliament a sep na lian pinwa sia Saikot kulpi lu dinga TN kingdom chi jen le jong ki gen khial le ka thei sia mo kum gup ta chinga hi sam chen hi ama dinga hi territory ja tam gup ka china mi bang jai TN to kidem ni mi bang jan ang le lal tu ta na clear khada TN to kidem diwang ju ke he Saikot intending candidate sitting part ko ma 7 tabang ma ke herana okay tola Haokip bang jan ang le Haokip hi lihin ke he okay Facebook social media kana dan hi le facts di lo hi dinga som le ni phata tun substitute to som le li la bang chi wa hina le atata last ading ni chu som mili bang dina ve mo BJP ticket bang mudinga speculation bang simta mutamol chin Christian tampila BJP anti BJP dingen tang chi dan mi na gen wa amu bang khatal chin BJP ticket advantage le hoi dan bang hi as a politician bang chin ki justify ta dele mu kha bang talechin ke hi igam sunga mi pi thaleng dinga ka hung ya na mang ticket hi ka boi pi beselo aya chu election tet na dinga chu kai yong thu pi thawa na ya chu ruling party ticket chu mi yo se ki chu hi ya chu apply ki bol mai thu ya mu lo chu party ho na decide di ya na aya chu BJP ho to ke lunggel ki ba na som hon nation first party second atiwa ya chu ke ong chu igam sung serve bowling mi pi serve bowling kong ki gel line then that comes first party comes second na tichu ya Saikot ahi tu chara hi nasa tai nalai ta in Saikot din mun hi namudan ground reality shocking ipi umam na shock na deu ipi umam lampi tale development tale to hi 30 days ahi mipi hon hi verdict vote and case diwa hin akai khadi bang hitalachun ipi ham na focus ding khat ve to crucial 30 days aumin mi pi ho chu ipi piano convince di ham Saikot ka chut sunga he sok hi ke sangin ka gari ha sok join na lampi hi akisim khalo bang abang abon hin akisim khalo bang jingin chi tedim road bo hi them khat la the na dang si hi sok ngan change gari ding no gari le na lai hin kyo gari ne wa hai ho izat ve kal hu ham kenga hai kenga chi ho izat ve iti boy ham naw po de ho di de ho na gari ne ju nom zo cho lampi hoi lo le am na hi le chu ke gari to nang gari ke exchange ngai ve tan test na dinga adang la mi pi ho voter so hi ipi educate nom na ne yam why should we need to change the leader ahilo le ipg anang chu why do you think you are the needed leader for this upcoming election na ei kisei phat to kilo de ya na mang choi ka bol nom hi a chu tu chana representative ai sol ho hin representative concept pa hi amudi lo wa ka heda akai do wa para ho mo hi leng tabang chief tabang ki ngai to wana chi helu te kati a representative is just like you and me cha chu ami pin angai cha chu mi pi yo se ki vai hom nain pia assembly a chi thailo je chu mi pi needs le aspirations so chu assembly a galhut dinga ilhanu ya na ami pin jong ehon ilhen do pau chu hong kai do phat le leng le lal da na I treat pau he I change nga ya na chu le akai do yong he akai do phat le leng le la ki gel lo wa mi pi thaleng ke hi ti ki het jing ding thlan poi mo ka sa na he chi pa jai su di wai le
development chu top down hilowa bottom up hi ngai na chule gamsunga priority pe di ho jong chu bottom up hi ngai ka sa chia chu ken campaign na ka focus pen chu one, the representative should primarily reside amongst the voters na a consensus sunga tamzo a cheng ding a village level a jong committee ding hechi committee chun development planning jong aboi pi ding implementation ahung pha jong le monitoring jong aboi pi ding area level a jong committee nei kit ding constituency level a jong nei kit ding constituency level a ho jo si jong ki gop khom phat le representative ho si jo to khom wale district planning committee ahungum do theya hele planning process hi hill districts of Manipur bobo hai umlo jo the rest of India district jo sin district planning committee nei jo na ale hill districts of Manipur hai bibola planning committee umlo homitile kei khol do dana chu district hill district apada representative kilheng ho hin aumdi adei po ve ti kamu do na ipj adei lo ham ti ka khol ki da hel to he a funny thing chu hill area dinga development hi a budget head umlowa a bulk ai ki pe chu na a bulk ki pe chu it is subject to diversion ti chu thil chom choma ruling government chun aman thei chu whereas planning committee phateta au maile gamsunga khan tawna ding project khat chu lampi sim na di bang hile hechi chu kilometer izad ham izada lane ham thickness izad ham specification to proposed expenditure chu kicheta au ngai chu hechi ho jo si chu district planning committee in a district level as finalize the building state planning alluding is a budget demands for grant kiti chu hechi proposal ho chu grant monetary sanction pi na ding chu budget hi chu na budget session kiti ji pa chia chu khatwe ki sei la hile chilaya lampi sim na ding teka nan chi ib road to sim na ding hi hile hechi chu thildanga ki divert theilo chu na chief minister nong divert theita lo chu hechi pa chu au maile igamu hi MLA pa chu ruling aum hanlang opposition aum jong le mi pi phat chom na ding infrastructure development ho chu hung thau de chu na budget once it is approved ale to hechi chom theilo je chu thinglang ma izad allocation ki bol jong le a government of the day chun aza nom thinglang aza ding anop zat hoilai aza thei so na ti chu khat ani na ADC ho budget ho na vet kha de ham ka he khat ve chu ka vet a hele teachers salary something like 98 crores council ho na adang chu ADC noya chu expenditure chu ivet su hele proposed work department wise macha amlo miscellaneous kitin tin cha 670 crores sam kharum chu igamu chu miscellaneous ki vai hom diu ham elo ile planning patata ine wa ki vai hom diu ham na hecho hi party na polo india ki vai hom dan pi here party BJP हम Congress हम LJP हम JDU हम इन अपोलो चु a representative chun a head chin ngaya ticho house a pushable ngaya na chia chu ne ho mi pi hon Congress day BJP day lo ti ho vel hi head chin lo je hi ka head na party chun India party po chu secular party cho je chu India constitution no ya chu secular party lo chu party a recognition ki pe the lo chu
Congress Christian Party है तीन जों हमलो ना BJP Hindu Party है तीन जों हम थे लो जो है आजू Hindu लायंग जो fringe elements हम थे Christian लायंग जो extremist dogmatic Christians हम थे इचे fringe elements हो हिंगम सुंगा बोई ना same थू या governance तो related ही लोग का है ना जी आजू BJP हो apply के बोलना जी पेन चु है center ruling party ही हुआ and state आजों ही हुआ जी आजू इगम सुंगा ना तो दे दिया है कई दो चु election की तेरा कई दो चु तो पीता उसो मांगी कई लोग है इतो नोम थिल फाइजर मंगल की तोंग थे लोग खड़ा माना ते आजू winning chances आयों जो BJP ticket जो तू लाइटा दिन ahoye ती थू है ना a party as a whole ideology le a supporter होला fringe element होय म महोदय से जो subscribe का बोलती ना जों दे लो ना likewise Congress ticket मुसा Dr. Lamminthang है aspiring pu Mangchinkhup है Congress आयों जो अमी न पो जो party corrupt लो यों जो अमी न पो a party न पो लो जो चंचु के से नो में कि पाउ मा बाजिन चिबाना चुन ई क्वेश्चन खत अचम नंदोनी का देइन ना top 5 priorities in your constituency hin na bang khat nei khala chun hoilai na focus dem to na sei ho chu at higher level hi tai na to ai na mu da rai healthcare ptm transport and communication road connectivity ptm na abang education ptm so lam pang hi na bar neu khat mi pi ho ka na sei the dem Saikot as well as Churachandpur district as a whole top 5 priority ding chu number 1 chu road hai lampi hoi ngi tai te ngai number 2 hi tuine he atui ha hello system lo hen tuine sim pharu ngai number 3 hi healthcare district hospital ki ne ambulance zong lo na hello ele diagnostic equipment so zong alinga lo serious deu kharam le phaya refer pai ngai sim phatte te ngai ali na chu education hi anga na but not the list anga na hi a opportunities create ngai skill development hi chule entrepreneurship hi non governmental employment ti dem ami pia pada skill le talent chom ho develop na ding opportunity create bolanga yin mi hi government na to se lawai contract work se ham mai lawai le private teacher ham se ki wa the point an phui bo jong mi khat chun paringa ham tuai le Manipur pumpi supply the chona chitabang chu government in facilitate bol ngain chindinga jo representative for he vision le planning ne ngain transfer and posting ham contract ham mai lawai le appointment quota ham boy pi the MLA ho wang hi khel ta lewanti chu ka de let's hope that change is coming within 30 days counting from now na Dr. Lamminthang nang hi tu panelist la ding ai so hung mun pen hin so kan ko mun pol na san che jeng in na lai thau ta ne na sai tu lang pang progress khat we report agang chela nen se pi theidiam mi izat ki candidate di ham aban tele nang preparedness na pto mam 30 days hi ta in na ka ki pa emang chela ya kho sa na nei ta nin gel do jing ke hi mi pin jong angai na hi sangeti kamu in ka ki pa in kaki gut dan hi by election chun he in by election hung ki chai 2020 new year 2021 new year akipat na hi tu ni chan ge ya tang lova ki chol lova ka hung lai hin gim chu ki gim thobin a hin la mi pi kho sa jelin
cho ho hi gimna na ki sang pun igim no ho jong mipin hausa upa in gam sunga nam sunga lamkai hon jong a he them ma ta vin je chun sai tu a hi 2022 a hi 20 February 27 lewang ki khel na lin ta le ti hi kata san le kamu change khat hi abana chu kana seizing bangin ke hi quotation khat ta bangin ga seileng APJ Abdul Kalamin Mang dreams kiti hi ilup teng le inunga nu ham igol hang pa ham khat to hoilai ham khana ga chi ding a hello zong le sumtam pi mu ding nga mat ding anom lai lai chi ho khu dreams hi poetin na asai na chu dreams kiti mang kiti hi patient ibol nom pa khat ito do nom pa khat hi ilup zong le ki gel ito zong le ki gel ichi le wale na zong ki gel hitabang chu ka dream hin hichi ka dream kai mut zong le ei mut sa thailo ka to zong le ka gel gel jing ka chi le ka wale te le ei gel sa ei thim sa lo chu future generation holding hi a hi in hichi ke dream se hi in hizi a chu electoral politics a thil ka hin bol na ka hin to hi future generation budding younger generation ho future hi tunia pana phatacha sim phat angai tai foundation phatacha sim angai tai ti hi ke political vision khara hi in abana chu saitu kendra specific saileng saitu kendra hi kadam sa nomine I want to heal and make it a better place a heal na dinga chu doctor te hi isu dam na dia hi ipiham stethoscope to ei ngai jiwin diagnose ngai na ipiham to hi aboina na mu hi ti heal diam ti on sei pal jun phan ki pau me amasan jong kan seitan hi chikadam sa na ding hi it's a better place ka su sa na ding hi lord hin angai jin akalo hin te nga hi le hi chi saitu assembly constituency sunga hi kumtam pi a kibung khen na kichang khen ho hi ke mi pi thanei na ko na kahung lol hin teng le hi che ho ta bang hi mi pi lung thim sunga ko na pam pai sa de ka ti hi hi che ting chule cham le lung mon na mi pi ho anga mi pi ho ki ka a ki bung khen na ho hi ahung lo ting le khan to machal na ho jong ki top ta hung chi the hi is also that ulal de Paolienlal Haokip na say chun neo khat sneering smile na nei thimin na BJP tikena say chung cha constituency chom che da hin political view chom che da hin ipizia hi tu chunga hi candidate hoi party wise azong ipizia pilwan ngai na sam chung chang hi educate na idea nei sepe thedem to hi first problem hi le 27 ni Sunday hi chi protest na ki bol lo cho zong hi Christian ideology to conflict chil chung chang hi na ngai dan pi ham Christian ideology to conflict contrast ti mong chu dandung zuya chu umlo mai the hi ahin la Christian te in hichi Sunday ni khu hi it's one of the reverend most day ni khu thupita pathin ilhai khom now pathin thu ikihil khom now ni khu a hi ihin manji uwa hi hichi ni khu a voting ni khu hung ki pe wang chu I think hichi hi thilphaluta Christian te adinga santheilota heading in ka gelin chuta tingle ka senior panelist tenin ahin seitan ade in BJP aspiring candidate kapu in ahin seina BJP ideology le governance or fringe elements ho related hi poiti jong chu to an extent kanum nai ahin la ka sei nom chu hichi a party level la chu hiloding hi wangin hichilanga a pressure group khachu je a chu a BJP chu outspoken hitilama chu hilanga a pressure group khachun pressure hin bolting le inera chu ideology chu kiba na je a hi hinditwa kiti ho adang ti ho hi hungkon do zin ka he in je chun ahin seitan a party na pupunt ami in apo hi ati ahile why should we run after BJP
na party dang jong chu thawahin ji chun ke chu ata be mongin I don't run after Congress ahi wangin kanato pa achu kathil bol pa achu mi pi dinga kalungel pa chu ade jiwa eita sanjiwa tunia hi Congress ticket e ki pe bo wahin hita bang chu hi ngai jin ji chun ruling lo ti pa chu isei jun hi le ipidinga chu BJP chu idel khel diu ham e chun thil ibola hi le BJP te chun Congress te chun na to pha to de hite appeasing de hilo ham ti chu ke ta san khare Panelists mi thum jen hi vini hun la tai thimin nang tan chu hung kit lo mai the mai na tu pet lai te hin do nom kan nei na igam sunga hin true politician ka hinome ti kam cheng hi na mangji to politician hoi politician lo ham i tabang ham na true politician i nang ideal politics i tabang ham ai lo le athu ai se te la baya bai practical ai hun lun te no ho jong i macha hi di lo di dan na ham ki pau me mang ke jong ka gyal kho ma khare hin na koi ham politician or hi lo le e ho dinga het thei pininga chu lamkai mi pi lamkai representative hi mi pi lamkai hin na leader politician is more or less leader mi pi lamkai hi ji chun ke het dan in wang mi pi lamkai ki ti chu a person who doesn't na power chair hello le politician a good leader is someone who do not think about power, who do not wish to rule the people. A good leadership or a good politician will think for the future, will have a vision for the future. To a leader ho, maybe representative Lamka za her ho hin election lai le koi tabang thi lamang jong le kho salo ama chu alol hina akai do po power chu achu wa hin na ya chu ong kai do ting le mi pi hi rule bol hin anjo in co panelists ho khanin sei bangin ami pi thanei na hi akil han do tingu le a het pha ji ta lo ami pi zo chu rule bol jiu na direct a bol jiu hin mi pi zo in a representative pau to direction a pe di wa hin chu chu pe ji povin hi ji a chu a good leadership lo ji a hi society hi che cha wa hi ta in ya chu society adinga inam sungwa dinga good leadership hi theini dinga chu itabang ham power le chair ai lo jong le mi ho direction bol di hilova mi ho in a voters ho in direct a bol thei diu future ding bol thei ding leadership ki hen diu ti hi a good politician akalai to hi i global village ayom tawin na thang Saikot thil happening jong Churachandpur hon hen chija chu as a tribal to chung election hi awareness mipi nei te hen na ti chu ipi ham what are the traits that tribals should have to open up our eyes and see I thilunglung di ho na common trait ko bru isu hi ke poi chandrakirti ke poi na ai lo forest reserve area house thu itale ai lo tribal rights infringement ADC tu tam ta isu tu ne hi khat ve to sei thei di sei chai thei di pon ai wanga chu na burden mo chi subject a hi khat ve last question a chi ne khat highlight dei bol pe thei dem ki pau me mang chi ka sei ma song chun khat ka sei nomin co panelist tanin a vision a hello le a vision or manifesto ta bang hin sei lonin ke election a ka kai do a ka lol hina mi pi le pathin jala ka lol hin tingai le first priority to education hi education chun I het ting lo knowledge nei lo tinga hele dan le mul jong ki hetalo hin hiji a chu dan le mul tampi hi ami pi hin in a het lo ji wa hi dunia hi tampi dan le mul in edel phawa gen the tho hi hiji chun na question hung lu ding kating thil tampi a bon chan sei hing kating hi jong le a goma ding in seileng 2022 hi ahung ki chai ting le ichen naw Manipur gam sunga hi dan lemul tamta hung ki khel ding gam lego chungchanga ichen naw khantong machal na chungchanga thil tampi hi dan lemul dan tha jong hung ki sim ding hin hi chi dan tha thil tha thu tha ho ahung ki khel ding ho hi tampi tan tunia I khel theilo dan lemul tampin eidel phaji wa gen theina tampi gam lego jin I tho tawin
hiji achu anachi sa adan lemola igen thei thu na pau chu 2022 a hi hausa upan lang namsunga na tong ho hian lang khang tha ho hi jong le ichi do bangai tan aji chu thiljo si in bible ai mu bangwin thiljo sin phat ani hin hichi 2022 election a hi mi pi te namsunga lamkai ho ichi lo wa hi le hichi election hung ki chai zo ting le tunia igen thei nau hi ichi do lo wa hi le malama igen thei thu na diu hi tunia ithu nau sanga agam changa 10 times 20 times a igen thei be diu hi ti hi ka sei no mine ki pa ma zen Dr.Lamminthang chom chain thilman phatan sein to hi pu Paolienlal Haokip last question in dong katina ban tela conclusion hi pu Mangchinkhup involved wanin pu Paolienlal Haokip to khatam pin tai ta election hing nai ma mari ta mi pi te psychology bang chin na muile candidate khat amu chewa khu candidate khat amu ai le tournament khat sep ding chief guest apan sa di sumyet di bo ham mi pi te mentality to hi vote khet hun ta di tai na neu khat ipiti na mu am analyze dan le ipi awareness na pi no mam how should they choose their candidate na tung chang hi candidate tha ho dinga na mang area mi pi hoin election ko na event khat function khat organization bolowa invite hin bolo hi candidate holding a phat na ta umana aji chu tabang event chu nang ma own expense na ga gun di le expenditure chu khulang pe de ya na as I mean guest deisa nan ko waile you can communicate with them you can share your vision ideology or roadmap for the future chitabang platform in do piu chu ki paum thawa na che a chu mi pi ko mo nom be se ana akit min head sa ho ta mizaram khat MLA hung kai sa ho ding awang chu thanop be se lo mai the mi pi ho ni tabang candidate hlen diu ham ti pa he mi pi hi angol ompoi kitinomen na hon mi pi angole tiu kati ju social media comment phabe khat he ke muda na wa he mi pi hi ngol lo he option nei lo je wa tu chana he candidate umla aju khat chula pi te ngai nota hula MLA kai thei lo he ana khat chu pi te ngai je aju tu chana thalang nei ho khat pen so na hlen do jiu he kati to hi option nei wa le mi pi chu na mo ding a pha chu hema ma ding in ka ta sane ki nang mi pi psychologist psychology alungel study dan chu MLA kai ma sa ne the ne ding MLA hung kai le i ma cha kin ta lo ti mentality nei na lai wa ma hi lo le plan and policy it's option om lo phat le a future ki ne pdm lo phat le chun ami pi zo ngol lo je a chu to ne the ki ne do he ti thu ya option um han lang hi le na ti chu koi ma chan bol de hi vet to in last question pu Mangchinkhup kang dong dinga pahup Lamka constituency chen he one of the most educated most towns of Hinalai Hinale tammi town sunga hi election tu tan ni 3 bills line on zo MLA te khel zo si wa to je ni mentality hi pai zo pai thelo khat nei voi hi lo le tu tunga hi chen singum tho dia na mu di nangong as candidate tu tan tai tho ta bang chi tu na tricky thawei Lamka vote sui sum nei nei mang ching kya zel limo ai lo le bang chin na mu le heu tu pa Paolienlal in tua don na hi bangza hi ama dong kha hi na khatheya heu tu khat hiya sumle pai nei zia ka MLA lunglu ta sumdong be lai ut hi level mi te expectation hi sumle pai nek sak di sumle pai ma demand di huchia kha vota ki be di chi kha a oma hima le kena objective hoi tak aims and object kia kachin le hiya hi etsak na ding na nam ki pum khat na le gam hum bin na dena political solution ka gen kha I gam hum bin na khong banga hiya tun hi Manipur singtang gam hi I gam
abit non ke chi hi katang ko eka wai athei siam ten hi sumle paya ahon en la pi ke una kathia wai jakina objective nei tak policy hoi tak neya iki sakya nak le wai hi mi pi te hi huchilom loma moni mongar dani na kamuke ya wai jakin tunina un paisa te hi iet le akigen lau thong ho hi dio ka chi na chiang banga oma hitama le ina ki pi dan pen ina ki zong sat sak dan pen hi khat oma wai zong sat iki zong sat sak na pen hi policy nei lo le tup le ngim nei lowa MLA platform MDC platform ichi khong kha sumle pai zon na ding contract work mo na ding le business mall na dinga NTA ding in bel tua na chi bang bang hi anat thil tung sangen wai pen kha lumlet soma keibang in chu change for next generation ka chi kha khang thak tia dia mun tunia ibol kele i khang thak ten next generation ita itu ten hi future nei lo hi wai ja ka hi trend pen bang leng policy hoi tak nei ding aims and object kha hoi tak set ding wai tung to ni na pai leng mi pi ten hi bang chi tukina hak saleleng sumle pai ana hai chil lew leng i objective a hon thei pi na ko le huaya kha ki base lo a hon thei pi wai huaya kha a thei siam nau to a votu hon pe tho tho ding wai chi kha kamuan na da na hi ki pau hoi mama mai in tunia panelist mi thum sai tua pat sai ko pat tua chen si pur tambang candidate te to khom na ding hun tampium le de hoi mama mai hina le tunin hun man phatau tight schedule kara tambang hun nang psn na tung ki pa to kang gen a weekend hon en kem pe tunia holim na padin banga na ngai dano ikam sunga as a tribal common issue tampi face ding ne what why te ka highlight an ball kin tawa why bana ama constituency a focus deu kha on gen kin tawa 30 days ni som thum cha oma hita ami piten hi de tel na ding huni nei wa yai mi thum te la bangza MLA ni hong ching ding wa ai kele candidate dang te kwa penong ching dia chi kha mi pi ngai ven mama te la ka khari ya tu ne weekend hon ye na holim na parin banga ngai dano 30 days a parin hi lamkai bangza angkit incumbent te bangza ki khel zo ding ai kele aching tema aching lai ding hia somnei te hi ai vote ding ai kele plan and policy chi khai ki ngai to ngona mi pi ten democracy a power exercise na hi a tu ne holim ngai tu te tek te na to ki pa to kon ge na opinion len na ngai dan te comment section la mai ki ho to zel dinga weekend hon tu ne din ya tana zo ta hi